Ishinzwe gutuma badasubira iyo bavuye amahoro. Ubwo ndaberurira ntabwo ndi bunyure iruhande. Uzajya bacika ntabwo azajya acika abandi. Isi tubamo natwe turayizi. Turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose. Niba abantu bashaka kumenya ukuntu dufata uburemere bw'umutekano wacu w'Abanyarwanda, turaza kubibereka ku manywa y'ihangu. Sibyo? Turabarusha ubushobozi bw'inabi ikemura ibibazo by'umutekano bashaka guteza Abanyarwanda. Umuntu wese azagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda azaba ashaka perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Umuntu uzarasa ibitero mu Rwanda nkamufata nzamurasira ku Karubanda. Umuntu uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nzamurasira ku Karubanda. Isi dutuyemo ngira ngo murayizi. Iyi si ni y'abanyembaraga, abanyantege nke bajya hasi, kandi ikindi ngiye mfite imbaraga nyinshi zihagije, bityo rero nta muntu uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ahantu nakuye u Rwanda ndahazi, ahantu nakuye u Rwanda mu icuraburindi ndahazi, kuko runo Rwanda narugiyemo cyo natangiye kuruyobora. Abanyarwanda bamutuzo twa nyakatsi nta muriro bafite, ariko u Rwanda maze kurugira international, amanyubako meza agezweho, dore ko perezida Paul Kagame yavuze ko inyubako y'Amakuza ariyo yabanje kubakwa hano mu mujyi wa Kigali, ndetse akahita yishakiramo abazajya bayibamo. Bivuze ngo Makuza nawe ni uwa kera. Rero umuntu wese uzagerageza kuzana amatatizo, ibibazo ku Rwanda, nge nzahita murasa. Inama yabereye Washington DC, inama yari yaduhuje nk'abaperezida bombi, perezida wa Kongo na perezida w'u Rwanda, twese twari duhari. Ubwo Donald Trump perezida wa Amerika yadusabye ko twasinyanya amasezerano y'amahoro, imipaka igafungurwa, tugakora imigendanire, tugahahirana, ndetse ibintu by'udutero twato na hato bigahagarara. Ibi twaragiye turasinya, ariko tukivayo nageze mu Rwanda bambwira yuko ibi ngibi ibyo bakoreye mu masezerano, igisirikare cya Kongo cyaciye inyuma kikohereza drone mu Rwanda zifite ibisasu, babasha kuzihagarika biranga, birangira bazirashe. Bivuze ngo yari arimo ajijisha kugira ngo abone uburyo ki yataka u Rwanda, ariko icyo batazi, u Rwanda nta muntu ujya ujijisha kubera ko imipaka iba irinzwe. Ejo bundi rero hahita hazaho ibindi byo kuvuga ngo perezida w'u Rwanda Paul Kagame ngo nakureho uburinzi bwe afite ku mipaka, abihakana yivuye inyuma, avuga ko ahubwo agiye kongera uburinzi afite ku mipaka kugira ngo yirinde abanzi baza kumutera umunsi ku munsi. Uri kwibaza perezida w'u Rwanda Paul Kagame ninde wamusabye ko akura ingabo ze ku mupaka? Ariko ubundi ntago bavugaga yuko ari ingabo, bavuze yuko ngo M23 n'igisirikare cy'u Rwanda nibagikure muri Kongo, ku mipaka ya Kongo, bityo cyangwa bazabarasire muri Kongo. Perezida Paul Kagame avuga yuko we na M23 nawo bahuriye, ibindi birani ibibazo by'abanyekongo, bityo zirana ingabo za Kongo zirwangana n'ingabo za Kongo, bityo rero nta ruhari na rumwe abifitemo, bityo babage bifashe ikindi bashake bazabarase. Ntabwo byo ngibyo bireba umutekano w'u Rwanda. Kandi ikindi perezida Paul Kagame avuga yuko afite ingabo ku mupaka n'ubwirinzi buhagije, bityo rero bino atabikura ku mupaka. Kandi ikindi umuntu uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda azivuganwa cyangwa bazamurasa ku manywa y'ihangu. Bityo rero perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko nta bwoba afite, nta muntu n'umwe afitiye ubwoba, cyane cyane yiyama perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yongera kwiyama perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, kujya bahora batera imipaka yiwe barasa abasirikare bakenya, bagenda batera udutero 10 abahiriza agasopo. Avuga ko umuntu uzongera kurasa mu Rwanda n'umunsi n'umwe azarangiza, azabafata akabivugana. Kandi ikindi arashaka amahoro, nta ntambara perezida w'u Rwanda Paul Kagame ashaka. Ese mujye mwibuka yuko ari umusirikare, ari umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Mujye mwibuka yuko perezida w'u Rwanda ari umuntu ukomeye, ni umuntu uzi gupanga urugamba, ni umuntu uzi kuyobora, kubera ko kugira ngo afate igihugu cy'u Rwanda byamusabye imibare myinshi cyane. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko yakuye u Rwanda ni habi cyane kugera aho rugeze ubu ngubu, bityo rero ubu Abanyarwanda bafite ibisasu bihagije, bafite intwaro zihagije zo kuba bakwitabara mu gihe batatswe. Nubwo perezida rero ashingira avuga ko umuntu uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda azaraswa ku manywa y'ihangu. Bino niwe wabyivugiye mu kiganiro yakoze, ntabwo bino ari byo ndi kwihimbira. Nta makuru rero tuba tugira ngo tubasangize, aya makuru abageraho gatanu kuri kagenzi kago, mujye mumenya ibiri kubera mu bihugu by'abaturanyi.
munamenye se hano mu gihugu cy'u Rwanda bimeze bite. Rero ibi ni ibinyamakuru biba byanditse aya makuru atandukanye, tukagenda tuyahuza tukayakora tukayanonosora kugira ngo tuyabereke nk'abanyarwanda muyumve, mubashe kumenya ukuntu igihugu cyacu cy'u Rwanda kimeze, mujye mumenya aho igihugu cy'u Rwanda kiri kugenda kigana, aho igisirikare cya Kongo kivuga yuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame aho akorana na M23, perezida w'u Rwanda akabihakana yivuye inyuma, kandi koko nibyo bariya n'abasirikare b'abakongomani bari kurwanira uburenganzira bwabo. Bityo rero ntago perezida w'u Rwanda Paul Kagame yajya kwivanga mu bibazo by'abanyekongo, iwe yifitiye ikibazo cyo guteza imbere igihugu cyiwe, abaturage bakabona ibyo kurya ibyo kunywa ku gihe. Ntago we afite umwanya wo kujya guta mu ntambara zo muri Kongo, nta nyungu abikuramo. Ngayo nguko rero aya niyo makuru yiriwe avurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka indi nkuru tuze kuyikora mu kanya. Aya makuru yandi tuyasubikire hano. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Turabakunda aho muri hose. Imana yongere ibamere umugisha, amahoro ya Kristo